Evo ljudi, mi smo došli u mjesto Tušila. Ovo tu ispred naša gledate je planinarski dom Vrela koji smo se smjestili. I evo naš današnji cilj je gore Visočica, vrhovi Vito i još par ovih usput. Napravit ću jednu kružnu, će nam trebati jedno 6 sati. Lijepi kraj. Prekrasno. Treskavica nam je tu lijevo, ne vidi se. Bjelašnica je tu iza ovog brežuljka. Znači mi krećemo tu od starta, od doma, penjemo se na Vito, na Drstva i tu sad nije ucrtana staza gdje se mi spuštamo. To je krug od nekih 10 km i nekakvih 750 metara visinske razlike. Ono je naš vrh Vito. Krećemo. Budemo mi jedno vrijeme ima. Kad si ti vidio janje lutalicu? To mi je jaka fora. Pa imamo mi dosta gore za povući, a? To su ko ove i naše šume, onako kameni, bukve. Evo mi smo izbili iz šume tu, krenuli smo iz ovog dolje mjesta Tušila. Tamo gledamo Bjelašnicu, ovo preko je Treskavica. Mi idemo tu gore, sad ravno po ovom Siparu, idemo do vrh Vito, pa ćemo gore po hrbtu, pa ćemo se na drugu stranu spustiti. Ovaj tu vrh gore je Subar, na njega se nećemo danas penjeti. Ova staza koju mislimo danas odraditi na nekih 6 sati, cca nekih 10 km, pristojno. Tako, staza je solidno, srednje teška, dobro. Lijepi su vidici, krajolici. Dan nam je ok, nije vruće, malo je oblačno, taman, da nam bude lijepo. Ovo je nekakav amfiteatar. Ovo bi ipak bile mokre stijene koje nećemo ići danas. A mi ćemo se tu popest. Pa bi onda taj Vito bio tu gore iza ovoga negdje. On je znači 1960 metara, tako zvuk. A džamija je 1967. Da, 7 metara. Razlike, da. Svi vrhovi oko 1880, 900, 920, ja mislim mokre stijene. A baš je lijep kraj. A evo nas penjemo u Skolar. Dosta je strmen uspon, ali još malo smo gore. Lijepa je staza. Evo mi smo se tu popeli pred ovaj vršni dio, dalje od ceste, malo lijevo iz ovog šumarka smo krenuli. Tamo nam kišica malo pada, gledamo i valjda neće k nama doći, ali koji dođe, preživjet ćemo. I onako smo mokri. Lijepo vam je. Lijep kraj. I evo nas na samom prijevoju. Evo ljudi se spuštaju, gore vidimo gdje je vrh.
Tu ćemo sad izbiti sami hrpt. Da vidimo poglede. Vjetra nema. Uvjeti idealni. A, koja ljepota. Kako je pitoma planina lijepa. Kako je pitoma lijepa planina. A ja Zoki mislim da mi idemo tamo negdje i onda se spuštamo. A čekaj da dođeš. Da, da. Onda bi, to bi bile ove mokre stijene gore. Vidiš. Ćemo i do njih. Godi. Vidiš. Pa one su tu lijevo. Da. Ili bi vam bilo to too much. A vidiš tamo kako se ide po grebe. Čuje se da grmi pa. Grmi. Ajmo bježati. Baš je lijepa pitoma planina. Dobro. Pa ja mislim da mi idemo do tamo pa dolje. Neka moja logika, vidiš stazu gore. Po hrptu. Mislim da ne. Ili s ovoga, ili s onog tamo vrha idemo dolje. To je onaj parić. Da, budemo vidjeli. To je drugi smjer. Aha, misliš do onog dolje? Gdje oni ljudi tamo idu? Mi morat ćemo negdje ići desno. Aha, onda je to tamo. I na drugu stranu dolje. Aha, kužim. Da, sad me zanima da li bi ono dolje bila džamija ili ono tamo. Je li ono prenj tamo? Pa ono što se vidi bijelo, ono je prenj, da. Otiš zelena glava, viš da se vide oni vrhovi. Tu dolje je odmah Zelengora. A evo nas na vrhu Vito. Stvarno je lijepa visočica. Sad se mi premišljamo da li da idemo tu Sat i 15. ovim grebenom pa se spustimo na cestu. Pa onda sat vremena cestom natrag. Ili ćemo ovo što smo planirali. Koliko imamo do drstva, toliko imamo do bivka. No, Ali i ovo je zanimljiva staza, vidiš sad. pa je, da, nismo nijednu prešli tako da možemo i ovaj put Da. dobiti sa drstvo. A onda drugi put ostaviti. Da. Ostaviti ovo sve. Prijevoz. Da, sa Platiti. 2 auta, Domaru da nas odveze. dolje i bok. Da. Ma da. Lijepo. Znači na 1960 metara smo. Evo dolje iz onog mjesta je naše polazište bilo. Tu smo ovim kuloarom se popeli. Sad ćemo hrptom nastaviti evo gdje idu oni ljudi tamo. Tamo do onog drugog ili trećeg vrha i onda ćemo se sjuriti dolje. Lijepo. Stvarno prekrasno. Evo Bjelašnicu vidite onu cestu koja vodi gore do kraja, do vrha s južne strane skijališta. Za sat i 50 smo vidjeli. Da. Ovo je tamo Vranica u daljini što se vidi. Evo Prenj se nazire lijepo.
Čvrsnica i Vran su tamo u magli. Tu dolje je ispod Zelengora. Ono dolje skroz je tamo Maglić i onaj dio. Treskavica. Lijep kraj. Gdje god dođeš ovdje je lijepo. Ali u Livnu i Duvnu je najljepše. Evo mi smo se odlučili ipak preći ova dva vrha tamo južno. Pogledati gdje je taj novi bivak. I onda se vratiti. I nastaviti po ovoj stazi kud smo planirali. Imamo vremena, lijep je dan. Šteta ne iskoristiti. A baš je lijepo. Ovdje dolje bi bilo lijepo kampirat. Ispod ovih stijena. Da, gdje god. Podloga idealna. Znaš kako u Sloveniji, samo vreću za spavanje i tu spava bez šatora. Evo malo smo se približili džamiji i Ljeljenu velikom i malom. Eno bivka. Eno nam je bivka, ima ljudi kod njega. Evo, locirali smo ga. Mislili smo da je tu iz ovog brijega, ali nije, tu je. Misliš da se spuštamo do njega? Vidit ćemo, ajde. Hajde, vidit ćemo. Kad smo već tu, Ja bi rađe otišao na ovo drugo brdo. idemo i sve. A i to što kažeš. Evo ljudi, ovo je prekrasno. Evo sad nam je tu bliže ova džamija. Veliki Ljeljen, mali Ljeljen. Ova lijepa prostranstva. Visočice, evo tamo vrh Visočica. Evo nas. Ovaj nešto niži od Vita. Parić. 1941 metar. Evo 20 metara je niži, znači od ovog preko puta tamo Vita gdje smo bili. Mi ćemo se sad opet po ovoj stazi vratiti tamo i onda onim hrbtom ići do one zadnjeg onog špica i onda se spustiti prema Planinorskom domu. Evo se vidi Bjelašnica, onda iza nje se vidi Igman. Evo ovo lijevo ne znam što je točno. Ovo je Lukomir, pa tamo iza Lukomira ne znam. Lijepo je to. Stvarno lijepa planina. Kao u ovim, kao u kaubojskim filmovima prostranstva, a? A evo, Parić. Znači mi smo danas prešli 1, 2, 3, 4, 5 vrhova i tu se nismo na ove mokre stijene penjali. Tamo ćemo još 2. Dobro. Ići do 6-7 vrhova preko skoro do 2000 metara. Evo vidi se tamo u daljini neka ekipa koja odlazi od ovuda 2, 4, 5 ih je. Ja nisam siguran da su oni bili tu kod doma. Čini mi se da vatra gori biti kod skloništa ovoga lijepoga. Ovdje je bilo lijepo od ovuda doći. Tu na sklonište, možda obići još tamo onaj vrh. Prespavati i onda otići gori na najveći vrh Soče džamiju i vratiti se u povratku. Onda bi to bio lijep posao.
stvarno lijepa planina. Evo ljudi, mi smo bili tamo na Pariću, znači 1940 metara. Za otići do tamo i vratiti nam trebalo nam je sat i pol. Evo tu smo sad opet na vrhu Vito i sad svita. Krećemo ovim hrptom tamo do onog stožstva zadnjega, onog kamenog, i spustit ćemo se u dom. A evo nas na velikom brdu, 1884 MNV. A evo nas i na malom brdu, 1820, i evo onaj tamo onaj vrh gdje su stijene, to je naš zadnji vrh. Od tuda idemo onda dolje. Evo vidi se tu i staza prema dole. Idemo doma. Ajde Zoki, još malo. Evo nas ljudi na našem zadnjem vrhu. To je to od Visočice. Sad se spuštamo tu dolje prema šumi i dolje u naselje. Lijep je ovaj kanjon. A da, ovim kanjonom dolje i ti se već odmah u Konjicu. Prema Konjicu negdje. I ono je Prenj. Da. A da, ima još onih brda još. A vjerojatno kanjon tu desno i dolaziš tamo. Evo ga. Drstva 1806 MNV. Ima tabla. Je. Malo pogled s druge strane. Baš izgleda impozantno od ovuda. A evo nas na kraju dolje spusta. Bližimo se selu i domu Vrela. Lijepo smo to odhodali, evo prešli smo oko 11 km. Savladali oko 1000 metara uspona.
Tako da nije loše. Evo, hodali 5 sati, skoro 6 sati. Lijepo. Staza za preporučiti.